ka CAA implement ngai de nya ko wan so wi le nai CAA implement khaijang de khaija no tei tini hayo nai khang khani India first na ngai tong world ni population bangkumani o tei population no top 1 ro rango ngai tong ga oro bisingo GDP no nai hang khana tini hayo GDP 4 trillion hai kawani thangai tong ba kawai tong ga oro jagao no top 5 number ro tongoi tong ga oro bisingo no per capita income borok khoroksa ni income bo soro nai khang khana je ripuro phaimani mo teng khana 2,12,000 haike no ngai tong bo sorni income mane lagbuk bono 12 mas bai जों calculate खायखा लाग 17,000 फने क्लाइ थां पायो इखने तिनि हायो नाय खांखने जिनि ठीक ने जीडीपी टॉप 5 तंगै तंग वाल नि टॉप 5 तंगै तंग हुफानो जे पर कैपिटा इनकम बोंखने बेलायनो कम हानि बांगनि नुगनो इंडिया ओ पॉपुलेशन गोबां मानि बांगैनो बेलायनो बिख्रा ngै तंग बेलायनो अरनि बरो बेलायनो क्रৈ क्रৈ ngै तंग इखने अमा हाय क्रৈ ngै तंगनि जागावसे Table 1971 ni jimi ta 14 December 31 oro ni bisingo je citizenship kri khorono citizenship roiro naipo means table borok pai ni citizenship mane tini top tini asnu borok gobangai tongo jini top 5 ni GDP tong pano belai ni bikrangai tongo income source belai ni kri ngai tongo belai ni tini hai sikala belai ni bekar gobang jolewai tongo इखने ओ जागावनो अमो जदि इमप्लिमेंट ओंखांखा इखने तेबोसि पॉपुलेशन बांनाय माने तेबोसि अभाब ओंगै थांनायनि हमले इनके अमो हायखे सरकारले डिसिजन तो दे नानो बबु काम के साइमानो जिनि जे रां तंमनि साय पॉपुलेशन बांमनि बांगैनो गरै बेलायनो गोबां तिनि हायो गरै नि बांगै सुसाइड खायबै थैनायसासि बेलायनो गोबां ओंगै दंनि जों नगैनो दं के सरकारले अमनो डिसिजन नानाय दे ठीक केबो खायनै दे ठीक न बुट बैंक नि बाङै पॉलिटिक्स थनि बाङै अम हाइफानो खायमानो पियाबा जे ऑफिशियल जिंखे वान सयनाय खांखेनो अम खायले हांखे बम हाय ngै थांनाय बबु सिवै दंगे खायनै दे जदि अम इमप्लिमेंट खायखा इनखे त तिप्रा सानि बां कायसा नायखे त तिप्रा सार त बेलाय ब्लैक गस थांनाय हाय हरस गलगै थांमानि हायसे ngै थांनाय सिनि बाङै त बेलायनो हामियानो थाक सकजाक सिनि बा जदि अम इमप्लिमेंट खांखे बेलाय आसखेन हामिया नाय बतक बैनो हायफानो जे नायखांखेनो ताबो जों जे सालायमाने जे जीडीपी दङ जे पर कैपिटा इनकम आसु कम ख मानै बिलेना तले दाम बाराय दङ आसु अभाब अरनि इंडियानि जे पब्लिक पॉपुलेशन आसु अभाब ngै तमन जागाव तै बिबिखरा तै अभाब दे बस होनानाय दिनि सरकार बाहाय तो थंजा अम इमप्लिमेंट खायजांनि दे ना खायजाया जिनि बाङै त जिनि जिंखनाय त ता खायला थंसिन हुनाय जिनि बाङै त बाट जों वान सयनाय लेनाय अम खायजांनि दे खायजाया